Ajde. Pa ima tu te tri kuće koje su bile, ja mislim da nisu bili čisti Srbi. Onda mora su bili Vlasi, pošto su mnogo i stoku čuvali. A kad su se naselili tu u jedno selo, Pojate bile, Pustolija bio manastir. Ko se naselio? Pa iz moju familiju. Aha. Što odavde iz Kosmovac otišli tamo? Kad došli pa se proširavali, znaš, Pustinja bila, tu bio manastir neki, pa vodene borbe i onda porušen manastir. I to je manastirsko pusto bilo. I oni ga zauzeli i onda nas krstili, tu su bili kao Vlaška Poljana i oni kaže, ma to je Vlasi, kaže. Nas, kaže Vlasi, zato krstili Vlaška Poljana da je posle to mesto. Aha. A ti ljudi što su bile te tri kuće, kako se oni prezivaju? Oni jedni Damjanovići, jedni Fejčići, jedni Stojanovići. Srpska prezimena. Prezimena srpska.